sanam koge johar ar tehnya video re sanam koge sagun daram to gate ko holana video re pe nyel ka ge ini le teh aje mane Gidhni blog office re enej ko huyuk kana to ini meta pe teh aje sarpa enej porob enej ko hoy kana to ini to sotik do bain badaya se cheni meta pia ar porete khobor in nyam keda emni tege hola adiri kate le sena kana to tehnya in khobor in nyam kida je hola do khali sarpa enej ar dasa enej ko hoy kana to ona ko hoy kana tehnya do mena a porob enej to porob enej mena ar kuri hopona football khel mena to cholo tobe poilo kuna muchut habi nyel tabon pe to jhoto ko gete bon nyela porob enej to cholo video api skip chala hoilen ge che ko huyuk kana ha ona ko ge to no oile chalak kana ar hola dole tayom kan khatir ona khatir tehnya do logon logon le chalak kana logon gele utheu kana
15 minit kate समय ko ema ko kana to noi ja sitong kana se koyo bañ dareyak kana to cholo nya ta konte tadi lahar le hekna ekta raha lage re hekna undo che ma ari aram boa to nito ara dol ko argu kana to ado unku joto dol to bale nyel ki chida se gidra ko ari sok kana nito to ar no chala lagi ale ko ari sok kana khali to porob ne to ho argon kan gya ko dol din dol mena boin para to pasti dol le nyel kira to noi ale ora le hejna ar sweater ko le horo idil ta ale le mone da hoito mene megla ta to seta to hoito rabang ari ar ge hoya to ale chala pore to setong kidai to me setong kidai तो गंती का दो तेहኛ वीडियो दो नोंडे हारी गे ताहे कना तो मेला लंगा हे कना पूरा सितोंग रे से उन घड़ी तो वीडियो जति पे कुसिया लाइक पे शेयर पे और कमेंट पे और अकोय को इन पहिले था पे नेलें के तो प्लीज सब्सक्राइब के पे